Delek kumno, ngadai Suri tambah ngakuk dekat Snieh Langbrot. Ngadai BJP tambah hane ngatok dekat kuat. Damn! Ngadai Lotus, Dohnud tambah hane dedot dekat. Kita ini. You can do it! Syabas. Dengar tak? Nga banapi ngilay bantip hangno don usuri. Mga banapi ngilay bantip hangno gidam ki parti ki basin kabu ini. Mga banapi ngilay manlong ki bril basta. Magdapat ni Piccolo kani nga abu ka jingli. Kung no nga nagkasan ya ka LPP, kung no nga niya na ka LPP ba ka UDP. Nanay niya na ka NPP na mabat si Amit kinong surah. Kabomrak man mo. Nanay kasan niya ka UDP. Kabag kabung ka sentur samsnam. Kaya ka niya habang ka sokar. Kalau lek nombor yang kejelang ke jong yang ibadah. Kejelang ke jong ikan sejak. Nama gidon ginong diri. हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। Iba postun nila di yang di arfu di Islam ka blok tu. Sa sisen na kranbyang nang ni. Kumulong yalom. Ko ba postun dan so. Kilati ya tadi ke jong ini. Many months later. Ki Langbrot ki MLA ka Congress kentup Dr. Celestin Lengdo na Snieh constituency lembat Arngut ki MLA syak suspend Rusnem kata ubak Charles Marngar MLA na Mauhati constituency bad ubak Gabriel Waklang MLA na Nongstoin constituency kila penyeso pura syak National People Party NPP mendagajan mit kat khandai trik nailar kabalong ha office thamai ke NPP. No! God, please, no! 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 No!